Še enkrat dober večer in preden spoznamo ekipo filma, ne vem, če veste, da obstaja eno nepisano pravilo, da vsakdo, ki se udeleži premiere filma, mora vsaj 3 prijateljem povedati, da mora zdaj v kino gledati ta film. No, zdaj pa k ekipi. Takole. Pomočnik režije, Juš Premrov. Pa dramaturginja Diana Smigoč-Mencej. Oblikovalec luči Matjaž Kramar. Za predelavo motorjev je poskrbel Žiga Petek. Potem imamo asistentko kostumografije Nataša Ferenčak. Pa vizualne učinke Erik Margan. Kolorist Teo Rižnar. Snemalec zvočnih efektov Igor Iskra. In oblikovalec zvoka Samo Jurca. Pa montažerja filma Matic Drakulič in pa Andrej Nagode. In pa direktor fotografije Janez Tocin Zu. Zdaj pa nastopajoči Veronika Železnik. Mogoče pa ni Veronike. A bo ona. In pa še Boris Ostan. Ki ga očitno tudi ni, zdaj pa k glavnim vlogam. Nikola Kojo. Anja Novak. Pa Petja Labovič. In Timon Šturbej. Producenta filma Joško Rutar in pa Miha Černec. Pa režiser in scenarist Dominik Mencej. Vljudno vabljeni, da tudi vi vprašate kaj, poveste kakšno misel v filmu. Jaz pa začnem kar z vprašanjem Dominiku. Dominik, pravijo ali pa pogosto pravijo, da so prvi filmi nekako najbolj intimni filmi. Pa me zdaj zanima, kaj je tukaj najbolj intimno? A
a veš, 90-ta, ali je to mogoče filmi, road movies, a je to pobeg od nekod? Ja, ne vem, kaj je najbolj intimno, ampak nekako ja, je veliko mene noter, nekako pač te liki se mi zdi so tako nekako del mene, ali kaj, ne vem, ko se oni začnejo pogovarjati, kot neke moje notranje misli, ki se pogovarjajo same s sabo, no, tako da je nekaj, ampak težko bi pa rekel, to je najbolj intimno. Pa me zanima, zelo pomemben, ja, liki, igralci, situacije med njimi, seveda, čustva, ampak tudi okolje. In ta res Slovenija, ne? Kako to, da si šel v Prlekijo in kako to, da si hotel pobegati iz nje? Ja, mislim, nasploh sem vedel, da želim zgodbo nekako od nekoga bolj iz roba, ne, se pravi, ne da je zdaj glih iz Ljubljane ali pa saj neke okolice, ampak da ima res neko dolgo pot že sam do Ljubljane, da pride. Se pravi, da je neka odrezanost nekako od civilizacije ali pa družbe. Prlekija mi je, mislim, tako no, mislim to, da zato tudi 90-ta, ne, ker če bi bilo to danes, je pač čist nekaj drugega, ne, imamo digitalno, smo povezani vsi, a ne, ni več tega nekega, pač dejansko fizične razdalje so se izgubile na nek način, a ne. Medtem ko, ja, Prlekija mi je pa tako, ne vem, zelo ljuba, pač bil sem na Grossmanu festivalu in sem se že prvič, ko sem bil tam zaljubil nekako one ljudi, se mi zdi, imajo neko svojo pač karizmo, tudi pač nekako je, neka romantika je tam, no, se mi zdi, tako da me je tja vlekel, no. Zdaj, zelo zanimivi liki in zelo zanimive dinamike med liki, pa sem razmišljala tudi, da mogoče tako nekako ženske v tvojem filmu zelo vejo, kaj hočejo, pa tudi ne, grejo proti tja, pa tudi dosežejo stvari, medtem ko so moški bolj zgubljeni v tej svoji poti naprej. Pa me zanima, kdo so te tvoji liki, a so to, a veš, ja, si rekel del tebe, so tvoji prijatelji. Meni se zdi nekje prebrala, da sta tudi Timon pa Petja prijatelja že zelo dolgo časa in to je tudi verjetno pomembna dinamika. Zdaj me zanimajo in liki in potem, kako si se odločil za igralce, no. Ja, mislim, ja, liki definitivno, ne vem, nekako, mogoče to čisto moj občutek sveta, ampak ja, kakor si rekla, ne, pač se mi zdi, ženske bolj vejo, kaj hočejo v življenju od tipov, pa se tipi pač nekako jim uspeva, no, na svoj način, a ne. Zdaj, za njiju dva sem pač že dosti zgodaj vedel, da hočem njiju dva, tako že med pisanjem scenarija in ja, ona dva sta prijatelja že od, ne vem, pameti veka in odkar se pač obstajata, se poznata in tako da nekako je to v bistvu za mene pol tako neki, sam gradim lahko na tem, a ne, zaradi tega, ker se mi zdi, se ta kemija pač preslika, tudi če je nehote na ekranu. Pa kar vprašanje za Petjo pa Timona, a je bila ta dinamika med vajinima likoma verjetno zelo drugačna od vajine siceršnje dinamike, predvsem je bila zelo skoncentrirana, ne, zelo eksplozivna. Kako sta se ufurala v to, da sta v resnici nekdo drug, hkrati pa še vedno, a ne, vidva? Ja, pa tudi ne. Sva celo življenje delala na tem, na tej dinamiki. Hkrati pa seveda zahteva film še nekaj več od naju, kot pa to, kar sva. Temu so pa bile tudi namenjene vaje in pogovori z Dominikom. To. Kaj pa ti meniš o tem? Kaj pa jaz menim? Ja, jaz mislim, da ne glede na to, kakšen je odnos likov, skozi kaj liki hodijo in tako naprej, ta temeljna razina je postavljena, ne.
in potem je samo tvoja naloga, da jo nadgradiš. In je eno veliko delo, ki bi sicer morda se moralo zgoditi, že opravljeno v točki nič. Sem prepričana, da vse zanima, kako sta se tako naučila prleški dialekt. Saj ne vem, če iz Prlekije, a ste se dobro, ker meni se zdi... Aha. Ja, zdaj tam vidim, da se... Aha. Ok, jaz upam, da je ta reakcija pozitivna, jaz ne vem. Prosim? Prekmurje, ja, ni isto, ne. Ja. Ne, tukaj nam je bil veliko pomoč Gašper Lovrec, igralec sicer tudi, ja. Prevedli smo cel scenarij, potem smo se ga naučila, potem pa se v bistvu cel čas snemanja s celotno ekipo komunicirala v prleščini, da to nekako rata tvoj del tebe, da ne razmišljaš potem, ko imaš take, kako moram to izgovoriti, kako moram to, ampak se popravičujem, če je bilo kaj nezadostno. Pa tudi privat sva se trudila čim več govoriti v prleščini, kar je bilo tudi naporno za ful enih ljudi, ki se jim opravičujeva. Tako da se opravičujem vsem ljudem, ki ste ure in ure poslušali prleščino ob večerih. A pa začneš sanjati v prleščini? Če začneš sanjati potem? A si sanjal v prleščini? Ne vem. Bom rekel ja. Anja, tvoj lik je zelo nenavaden lik, pa zelo skrivnosten lik, hkrati pa pride v center stvari in v resnici katalizira potem vse to, kar se dogaja med njima. Kako si to žensko ti videla? Kaj je bila tista nekak glavni element tega lika, ki te je skozi nekako vodil čez film? Mislim, jaz sem jo videla predvsem kot neko mlado punco, ki ve, kaj hoče, pa ki se na nek način še išče, ne? In ki bo naredila vse, da bo dosegla svoj cilj. In ja, ta misterioznost je bila v bistvu na mestu, zato ker je bila ta glavna linija teh dveh fantov in potem sem bila jaz mogoče ta troublemaker, ki je zanetil malo teh dramic. Ampak ja, mislim, predvsem me je gnalo to, da pač ta njen cilj, kam ona mora priti, ki pa tudi je dosti misteriozen, tako da mogoče tudi ni prav, da govorim zdaj o njem. Ne, pa hkrati blazno divja ženska, hkrati pa izjemno nežna in to nekako, hkrati pa celota, no, tako da čestitke. Ja, mislim, se ponavadi ljudje smo tako, pač imamo več. Sam liki pa niso ponavadi. Ja, liki pa, ja, to pa je mogoče res, ja. Od pingvina do rejvrge. Nikola Kojo, kako to, da ste vzeli ulogu v jednom prvencu, jednog Slovenca, da li vam je bio slan? Pa možda njemu prvenac u Sloveniji, meni nije. Pa dopao mi se scenariju, pre svega dopala mi se ekipa ovih mladih kolega, da ne kažem ništa neću dalje. Dopala mi se ta ideja o slobodi uopšte, to je nešto čemu svi mi težimo, zašto radimo, zašto se školujemo, zašto učimo, a nekad nam pukne film onako pa odemo u slobodu. Taj lik koga ja igram, to su ljudi koji su pobegli od sistema i ono što on prepozna u ovim momcima je upravo to. Dominik se jako dobro snašao, je moj prvi film, 4 godine montaže, ništa strašno. U svakom slučaju jedno divno iskustvo, poznanstvo sa mnogo divnih mladih ljudi, talentovanih i neću ga zaboraviti.
Jaz bi besedo predala publiki, ampak tukaj pa vidim tudi enega kolega, ki sem brala nekaj od njega, pa bom zdaj, kako se reče, prevekslala jezik, da me bo tudi on razumel, ker gleda stran, pa sploh ne ve, da o njem govorim. Here with us is Neil Young, our colleague, a very big lover of film, cinephile, a film critic, also a programmer and a film connoisseur, who has written about Jezdeca. And Neil, I would really like to pass a word to you just for a moment to tell us what you wrote, what you think about Jezdeca, because you're also here now. Hvala. Thank you. Hello, everybody. It's great to be here. I'll be very brief because I'm sure other people have things to say. Yeah, I saw this film in Sarajevo when it had the premiere, and I didn't really know what to expect. It was a new film from Slovenia, and I've been watching Slovenian films for probably over 20 years. And so I was like, oh, it'll be a nice little film, new film from Slovenia. And at the end of the film, I was crying, and I was like, Jesus, how do I write about this film? Because it's very hard to write about films that you like a lot. It's very easy to write negative reviews, but to do justice to a very, very good film is, for me, very difficult. So it was a review that was hard to write, but I enjoyed writing it because it's so rare to be so enthusiastic about a film and to try to tell everybody how wonderful it is in the review. And I watched the film again tonight, and I was very relieved because I was correct the first time. So yeah, I'll just say congratulations to everybody, because watching it the second time, you realize that like everybody that made this film was operating at the top level. The music, the editing, the cinematography, the actors. Everybody in this film was really bringing their A game. So I've got to congratulate everybody. Dominic, I particularly congratulate you because, I don't know, the director is the one that brings everybody together. Last week I saw a film by Francis Slack, Time of Crisis, from 1981. And the reason that I'm here was because in 2001 I saw Jan Svitkovic's Bread and Milk. And because of that, I ended up coming to Slovenia. And something happens every 20 years in Slovenia, like some amazing debut is made. I don't know what it is, but the country is very lucky to have these directors. So congratulations to you and to the whole equipa, and I hope the film is the biggest box office success of the year. So congratulations and bravo. Thank you. Thank you, Neil. Bi mogoče še kdo iz publike kaj vprašal, kaj povedal, kakšno misel, mnenje? Ker sicer bi pa jaz še vprašala, Janez, veliko kontekstov je pri tem filmu, kako se odločiti, kako film posneti, ne? Je road movie, so Easy Rider, Easy Riders, pa 90-ta. Kaj vas je vodil, kaj sta dogovorila z Dominikom, kaj je bila tista neka prvi okvir? Po mojem stop samo en korak. Se upravičujem. Mislim, sigurno prva ta zadeva je bil Easy Rider, ampak načeloma se nisva hotela zdaj tega toliko oklepati, ne. Tle gre za neko bolj, po mojem, to idejo svobode pa tega. Ne, mislim, mi sva pač se v neki točki, ki sva ugotovila, da pač ta projekt gre naprej, sva se pač usedla ob pivu in risala te kadre. In sva te kadre risala in jih kar nekaj narisala. Zdaj ne, koliko sva se tega točno držala. Neki ja, neki ne. Ampak ja, mislim, ogromno nekih, bom rekel, referenc, nekih, kaj je te všeč, kaj ne. To je tak dolgotrajen proces, ki je težko reči, da bi izpostavil, zdaj to je pa to, zaradi česar. Greš v bistvu tako, kaj eno čebulo lupaš, dokler ne priješ do neke te esence, ki je to.
S tem, da itak je pol produkcija sama, ki pride, nabašaš na toliko enih drugih problemov, da mogoče ti vse skupaj se iznič, kar si se zmenil, pa se z drugimi stvarmi ukvarjaš, pa pol prije postprodukcija ali pa vmes, ne vem, epidemija ali pa kaj. Tako da stvari se tako malo raztegnejo, tako, mislim, vse skupaj meni, jaz to vedno vidim kot nek organizem, ki se pač razvija postopoma, vsak neki, da vmes že malo dozoriš, malo se postaraš, pa tako naprej. Ampak ni nekaj, da bi prav izpostavil nekaj specifičnega, to je nama vodilo. Malo se tipaš, ne? Mislim, mi sva sicer nekaj prej skupaj delali, ampak to so malo bolj, malo drugačka neka serija ali pa tako, to je nek malo bolj, bom jaz rekel, za moje pojme, malo bolj odgovoren, mislim, odgovoren projekt, vsi so odgovorni, ampak ne dobiš, mislim, tako je, ne dobiš vsak dan celo večerca za delati, tako da se v to res tako not vržeš in razmišljaš o tem dneve in noči, malo vmes tudi kaj spiš, pa tako. Sem pa tja kdaj. Ampak ja, mislim, nek to je pač, tako kot se mi zdi vse v življenju in tak razvojni proces. Kar dolgo je trajalo, da smo prišli do tega rezultata, se mi zdi, koliko je, 3-4 leta, tam nek, tako da ima neobičajno dolgo, no. Ampak ja, tako nekako. Zelo zakompliciran, ne? Prišlo do In pol je to prišlo sem gor, ja. Kot prav, mogoče še za producenta vprašanje, v bistvu vam je pa ratal film, se vam je posrečal film na platno spraviti glih v času velikonočnih praznikov, ko se film tudi dogaja. Jaz ne bi rad bil dolgočasen, ampak brez zahval ne gre. V Portorožu sem se že zahvalil filmskemu centru, pa bi se rad še enkrat zato, ker smo v tem cajtu otvorno sodelovali na tej promociji. Rad bi se zahvalil Kinodvor. Posebej bi se rad zahvalil Neelu Youngu. He's not just a critic of the film, but he's also a godfather. So he promotes this film worldwide. Thank you very much, Neil. Posebej bi se pa rad zahvalil danes Ministrstvu za kulturo. Ni bila namreč praksa, da v preteklosti, da oni pridejo na filme, tako da to je velik korak in najlepša hvala. In v znak tega bi rad poklonil en tak jajček jezdeca ministrici za kulturo. To je organiziral tudi Kinodvor, dobite jajčka vsi zunaj, ampak tukaj posebna zahvala ministrici oziroma celotni ekipi, no, ki je danes z nami. Hvala še enkrat. Pa kaj je bilo vprašanje, sem pa pozabil, sorry. Je bila iztočnica. Zunaj vas čakamo s hrano, pijačo in potem, ko se varja izteče, da se družimo in zato smo tukaj, da se družimo z vami. Hvala. In zato se bom jaz zahvalila ekipi za ta čudovit film še enkrat in publiki, da boste širili besedo o filmu in tudi, da ste prišli in vsi vljudno vabljeni na to predvelikonočno pojedino. Hvala.